ade adom na ye da obi ase hyan akwa nya ni abai ma hyan akwa na no memne da na ne papa opanyi aka ye na yie wo enya na basa na bibia ye kama adofo kire wo do pa eni nti efiri mu amutimi ba ye mu amantimi ama aboafo mu amode mo mpaibɔ musika munim dem bibia ta kire ene wa wanfa hwe kura nta kire no abusua ne se wo mama mu maya de amana yefe ayo mani so pa nti emi abai ma hyan akwa eni ye gina na nem ni amu bibia da mo piafo nti kwadwe ba sane kona aizi wachao asenso waso wachao wacha Ghana for ne bantimafo nyina se onim dada Deputy Chief of Staff mention so so onim say asenso for Parliament 2020 ne dia beto abede ni oza beto abede mo re fini pa ye ni etonka ye beto abede ya na akudo oba say dey rafache no ko omuna so be say no ka mo na for medium tu ya na number sisa I say boga for mpratcho oba ba no aka oba na no o kwa Bantima mo ba you know when him say enru abekwa event no mo anwie bekwa bio omo ye no moment mi other constituencies no mo ye ballot no mo ye ballot bekwa moment mi anwie ye bekwa omo anwie omo wie omo vet ni na ntempto na mo ka chom say no mo ne lawyer mo fe kasa say ka omo sere no on step down vet na say the na chama untimi na room de ne say on step down na one no ka omo lawyer nko no intimi masa mani nyeye esesoko echi na omo yese general secretary of the MPP ne lawyer mo fa be kasa say onye na omo ne be kasa omo sere na omo panacho etino said ne enne omo ne kasa omo sere na omo panacho say lawyer mo fanje mo no so se be agoro na duro ne de atrene sense we fair play omiru na omo nko olusu a obe support o say usu ono so wini a o say usu na dey na person ko lusu ansa na wa support say de atolo bi epre enti bi a na no cramp na delegate no any majority of the constituency in the panel but I him for na 1.1 one so nim no ye mistake no acceptance we see for ma eno ho na no hini bi di nkoma na no komo ya nka ya mama so ayeshi him for say so onim akoso de ote de koso bibi koso o de aye kwa ho ye kwa ni kwa jo delegate de obokrata awa ha isi region so man disqualify 15 eno ho asem na kame beke Philip Addison command disqualify and can be before be yem won kwapem no okopɛ den ho so okwa wo de amodin samba chance o de na aba Philip Addison de na aba samba chance o de na aba de bi ko ditru bo hu anso de ma wenyaga de mentiase modin samba so ya Philip Addison na aba me say ni di ni Philip Addison ene no bi anim se adoshem enya ayi Philip Addison ya 2013 Supreme Court okoya yi one so oni de calculate call na nanko oko se ena anye no de tefa okode Philip Addison amfa se obeko almost on qualify okode Philip na ba Addison wo say waba no homode wa manyukwrim ne mo ba Eastern region dia so ye pe wo mo amutimi dia yesi adidie yedi no pesemedi dabi yesi adidie yedi no fatamedi nye pesemedi na se fatawo na wudie se okona aba na nye ye na waba your friend saying Philip Atingabio Addison nese eno so anye ye na okọ Philip ma wonyaga adayi mo fani say amachi de na bo nwbi o so Rollins ba no ho Sylvester Tete so no free yi team and constituency we say we drew among from say not one or call her say how do free not here no we free na Philip how do free no free just not ma cho kwadwo uri anu abonyu ya mamwai aku mumu ame ya mumonyu mame obrati sa pawa oba ni munasa nye ya obrafo sanga ni etri ya ka je na dozu oba ni mu anye uya na duya ka ho ezem ni ya ye yu ba bia go ba biu obenyamu se krono sa ya na ba gunye ni mgase enkuri doso
o betranka ye fa anya he apuye mantem wo ha wo de opanyin se apuye mantem so anya yi a se the captain kai wo betine dia fe mafa voter region ho ni ama tugbi wo nti uko na anya yi a wa frosoro na ma wonyaga tugbi ma wonyaga na Philip ma wonyaga adesi Ghana won se ba hon ya se mu opanyin ya shawa bibia be fine bibia be kama Into daily guide and they want some ban. Now, Eastern region, it's most likely say 4 sitting MPs will lose home seats. After the Akosuni, it's most likely seats now MPs for what that will be contest or mono. It's most likely between 2 and 4 home seats. Wow. Ashanti region is likely say between 5 and 6 will lose home seats. It's and the enemy in Baku. What am I here to talk about? Daily Graphic, me for kwada so nka ho. Say say your ballot box na. Kwada so mo den. Sikane ntimi nto nipa na ho na adwen. Kwada so ayere pa wo kwada so. Na mon kan ko be ko. Ayere ya be say baba bi. Kwada so emu odin. Dado. Nyo no kwa o. Nipa omo yetu na contested dog. Akoye tu na ha adwen say ba kofo a. Na delegates afi omo nkwa mbede. Enti eno. Omo mreni o. Ena kwada so be kwai. Be kwai mu be edin. Be kwai mu be edin. Bantama emu odin. Ba bibia be fine. Yeah, bantama mu odin. Ye kwan no so ho no emu odin. Emu odin pa. Areas the bibiri emu odin. Na ye friends Moses animu yi. Ye say how great akra. Moses animu. Moses animu na contest no. On the way ho no. On the way ho no. Na say no hu yanka akoi. Kaka. Debut. Asana kan mentiase. Say me area what here pa the minim say no be an contest na nka meko. E dey meko independent. Ako say the wo ka so area what no. Baby a captain me captain ye dey na ye wezo. Sao. Ye dey na ye west. On the way ho. Onwa. On the way ho. Onwa. Contest no. O post of parliament o. Okasa no ahwe wanu ye. Post bear. Yeah. On for the post bear do for more. No, captain. You cannot rise above or over Obia post of parliament. Strategic. Elder asem na okay you. Me am so penny. Me na me elder. Na ututu na fuaza. Me elder no. Wo kra wonya na elder. Me ma so penny no. Me wa MP. Me na what the same district and so. Our Church of Pentecost. But elder motel. Oh. Obi atimi kan cha aso penny top. Elder kwatna station here wa Madina here was say bibia ye fine wo ba adwuma ni. They say elder motel. Esa aso for the catch elder so motel. Elder motel. Amu be pamianu no oni kojo ya no Daily Graphic Democrat anie and was say graphic enye mfihye do so nti na and wopa ho ntema na no ye Democrat ani bia wan hwe ya bakasa wo mu fidie no bofo so san ni na ye horan eye wo mu ensam a wode aba abonten so a eche truth and accuracy every day. Not just no cry and in the pepper ye, ya what the babon tensu nti. And some do what their babon tensu, or muda bonkrata who drono, and a wabwa no edini in abano de infishia a duosono atoso a junior graphic crampono, a kahubi, a fay, a ma, wamo aquenimu, ewo Ghana, anywhere some man saying nemu, and ra. We are see wasa wodidi e madano wotijina se ebraso ese nyiyimu ene nchichemu a yeye ema ekoti ama no
yebetwa so kra ye ne ye manako fom na afi de braso se yebetimi ayi ni nyina e de afri honom sanse enura sei wo hwe graphic amanfo ye ya wode chi ama bo ni ade shoe ne bag ne lipstick ne ade ato ho say happy women's day asema ye friends trophies aye design da bia women engineers ye wo emma wo mu kwa nimu eti braso say ye jai say ye ma se bi o mu ye ene o slay queens so ho ye disiesie fie what you say ye nya de disiesie fie sa na ne ye patch da bi o kana wo so ka council o slay queens so Ghana yo slay queens wo ho no enya mpo de nya Ghana nko ama ye ma e wo wiase nyina ye da nti wo ka ye ka papa ewom se ye hyeda mom de a ye ka papa ewom eduru mema ne de ne so a mon ka papa ewom ne sa mema yenya mu de bi na de bi ameka no every day is Monday. Every day ben Monday. Every day is also a woman day. The bia da aduane ye da we yenya mu de bio. Ye jimu so dada. Ye jimu so dada. Ensesan mo da so. Edru menza won tere. Kwadwo tiwe o tiwe kwadwo e bema. Isu du mema da won tere. Your men's day ni bi dia. Bi o. Ye fra mu miwra de bio. And Friday na ye wawoda Stella Yeboa Friday na unya 50 years wo odoko tipa efri wo sister Phyllis akosua Yeboa ehonom na wode ma Friday no de baye so na wonsa kan so ni nyina mu no eye ene nra so ye papa na ne birthday na eye ne birthday radma ne ni so ade hunu no enkoso nye kese enu apede me hu ne picture o shoot you first one them say Photoshop. Me quite understand the madri here. Or so be African way on. It's so simple. Yeah. The George. Hey, George question. Eddie. O me ni aketo. Oh, God the question George. Na Captain Yakoyon. Ma me fan chia ma ya MP Moses anim. Na asa de kana na yesi power pump mu a ni shoku mu da bi yentano ya wuce hwe iti wanyin tuwo ya tane ni ageden na o mana adwuma yie who won the constituency Sechua won the constituency oni mo mu bia 3 workers of peace who say media men more than 15 ne was here no pani MP a or one media men I want the constituency chair any other MP so oni mo bia so nim no Untimi nyedwa no won kana ye so bi betimi abo omomwa opanyini ma ho hye nipa no wamuna opanyini ma ho ne so muna ne ye hwe kwan ne ye pese ye fa so kwadwo yes muna ne ye me hye ni kra opanyini ma ho ne so na amafo pese om just so pani motel je so pani motel e wo sam na so say dey fa be wo so bre wo bomodi ana fe